Dobrodošli na kanal Ognjelo. Danas imamo veliko zadovoljstvo da pričamo sa Mihajlom Jelićem. Mihajlo je inače profesor srpskog jezika u Nemačkoj, rodom iz Šamca, iz bosanskog Šamca, ali tako beše? Bivši bosanski Šamac, danas samo Šamac. Danas samo Šamac. Mihajlo je profesor srpskog jezika i bavi se slavistikom. Tako je. Sad da uđemo polako u temu. Tako je. Predajem srpski jezik u našim školama, maternji jezik našim đacima u Njemačkoj i na fakultetu, njemačkim studentima, na slavistici na Filološkom fakultetu u Bochumu. I bavim se našim jezikom, našom kulturom, identitetom i svime što je vezano za naš narod i njegov opstanak, pogotovo u Njemačkoj. Sad, konkretan povod za razgovor je prvenstveno ova knjiga, a deo iz te knjige kao kratak isečak je objavljen i u našem Ognjelu broj 4. O čemu je reč? Pa u toj knjizi Srpska riječ, riječ Božja, ja sam obradio preko 500 riječi naših na etimološki način, od sa etimološkog stanovišta i otkrio sam jednu neobičnu osobinu našeg jezika i naših riječi, a to je da je naš jezik povezan sa našom vjerom, sa hrišćanstvom, sa pravoslavljem. I na tim primjerima koji su prikazani u knjizi, to može svako onda da vidi, da otkrije tu vezu koja postoji između našeg jezika i naše misli, naše vjere, naše kulture. Kako danas funkcioniše nauka u Evropi, odnosno u Nemačkoj? Je li ima problema slavistika, lingvistika i tako dalje? Nažalost, ima problema u nauci koja se uči i izučava na fakultetima, barem u Njemačkoj, tamo gdje sam imao iskustvo da se bavim naukom. I ti osnovni problemi baziraju se na starim načelima na kojima počiva uopšte nauka, a time i lingvistika, pa i etimologija kao dio lingvistike. Neka osnovna načela na kojima počiva današnja nauka jeste teorija velikog praska i teorija evolucije. To se direktno odražava na lingvistiku, na taj način, recimo, da se razvoj jezika posmatra isključivo sa tog evolucionog stanovišta, gdje se dolazi do zaključka da se jezik razvija tako što se usložnjava. Međutim, kada se pogleda i kada se uporede najstariji zapisi poznatih jezika sa najmlađim zapisima poznatih jezika, ustanovi se da se jezik u posljednjih nekoliko hiljada godina razvija tako što siromaši, tako što gubi određene gramatičke kategorije. Može da se dogodi da se bogati u vokabularu, što se tiče riječi, ali suštinski, strukturno, uglavnom se razvija tako što se gramatičke kategorije gube. I onda dolazimo do jedne neobične situacije da se jezik milionima godinama razvija postepeno ka sve većim stupnjevima, a onda kada je kultura dostigla neki svoj najveći nivo i kada je postalo očigledna ta neka ljudska dostignuća čovjekove civilizacije, dolazi do velikog uspona kulture, a i istovremeno do velikog pada u razvoju jezika, što je potpuno nelogično i što je nemoguće, objasniti sa tog stanovišta sa kojeg se jezik proučava. Dalje, problemi koje imamo i koje sam ja primijetio na tim ustanovama u Njemačkoj jesu ti da se u proučavanju istorije uopšte, ili istorije jednog naroda, ili istorije jednog jezika, također polazi od jedne pretpostavke, od jednog načela da je istorija temelj lingvistike. Da, na primjer, kada lingvistika pokušava da dokaže
neke odnose između dva jezika, da to ne može da se riješi bez istorije. Jel? Istorija daje podlogu lingvistici i ne samo lingvistici, nego kao što znamo već i arheologiji i drugim naučnim disciplinama i mislim da je to može da napravi problem u lingvistici konkretno. Znači, to načelo da je istorija temelj lingvistike i arheologije i drugih nauka, a pogotovo da je da se istorija bazira isključivo na pisanim dokumentima, može da napravi problem. I ne samo da može, nego je i napravila problem. Nekoliko primjera, znamo svi, poznati su, ja ih zovem bajkama, recimo da se lingvistika bazira na bajci o doseljavanju Srba i Slovena na Balkan, da se promoviše bajka o doseljavanju Gota iz Švedske na naša područja, da imamo bajku o tome kako su Rusi dobili državu od Skandinavaca i tako dalje. Nekoliko tih načela prave, kao što sam rekao, problem u lingvistici. Dakle, kada se pođe od tog principa da je istorija starija od lingvistike, onda dolazimo do nekih neobičnih rješenja koja kažu da čak i kad se lingvistički dokaže da recimo da su Sloveni stariji od Germana ili Iranaca i tako dalje, to ne važi jer istorijski gledano to nije tako, nego obrnuto. Znači Sloveni su najmlađa grupacija koja se pojavila u Europi, pa tako i onda i njihov jezik, iako recimo lingvistički može da se dokaže suprotno. Tako je uvijek u pitanju, kada je u pitanju takozvani slovenski i srpski jezik, za razliku od nekih drugih jezika i naroda, gdje onda ovo pravilo ne važi. Tako da se tu vide neka dva aršina, recimo kad su u pitanju Kelti, onda je dovoljno da se pronađe na 3 različita mjesta toponimi od njihovog korijena, od imena recimo Gali, kao što su Galicija u Ukrajini, Galicija u Španiji ili Galatija na Bliskom istoku i da se to zaključi da su to keltska imena i da su tu morali biti Kelti. Dakle, sada je lingvistika temelj istorije. To isto se primjenjuje kad su u pitanju Albanci i albanski jezik ili recimo Rumuni. Pa se sličnosti između rumunskog i albanskog jezika tako povezuju i zaključuje se da su Albanci i Rumuni morali negdje živjeti u susjedstvu i to najvjerojatnije na teritoriji istočne Srbije i ponovo vidimo da presudnu ulogu ovdje opet igra lingvistika, a ne istorija, kao što je kod Slovena. Također, taj problem se pojavljuje i na teritoriji današnje Njemačke, na teritoriji koja se nekad zvala Germanija i gdje još, da kažemo, nije riješeno da li je Germanija jednostavno jedno geografsko područje ili je to područje koje je nazvano po narodu koji se zove Germanija. To još nije riješeno do kraja, ali ako je to tačno da je Germanija jednostavno jedno geografsko područje, onda kad se kaže Germani, to nam ne govori skoro ništa o etničkom porijeklu tog stanovništva koje tu živi. To je nešto što i mi često primećujemo u našim istraživanjima, da nauka robuje predrasudama. Umjesto da se istražuje sa stanovišta dokaza i da dokazi koji menjaju narativ treba da posluže ponovnom ispitivanju narativa, obrnuto se dešava. Narativ se stavlja na prvo mesto i to obavezno kad je reč o slovenskim narodima, naročito sa našeg stanovišta o Srbima, dok je u drugim slučajevima bukvalno obrnuto. Tako je, slažem se s time i sada kada se prebacimo na polje indoeuropeistike kao jedne grane lingvistike, opet dolazimo do sličnih problema, jer recimo sada polazeći od principa koje smo pomenuli, da je istorija starija od lingvistike, barem što se tiče naših naroda, srpskog i slovenskih, dolazimo do toga da recimo, na primjer, kada su
kada se uoči sličnost između dvije riječi, jedne germanske i jedne slovenske, obavezno se dokazuje na taj način da je germanska starija, jer je tako u istoriji, tako je u historiografiji zaključno. Kada ne može to da se dokaže, onda se primjenjuje jedno neobično pravilo i kaže se da su i germanska i slovenska riječ izvedenice od stare indoevropske riječi ili praindoevropske riječi. Znači, u pitanju je jezik koji je zajednički za sve takozvane indoevropske narode od Europe do Indije i koji se u nauci naziva indoevropski ili praindoevropski ili protoindoevropski i koji u suštini za koji nemamo dokaze, nemamo potvrde, pa se uvijek stavlja zvjezdica ispred tih riječi koja kaže da su to pretpostavke. Tako je moglo da izgleda neka riječ, a jezik se rekonstruiše na osnovu poznatih sadašnjih takozvanih indoevropskih jezika i na taj način dobijamo neku sliku kako bi taj jezik mogao da izgleda. Međutim, taj metod uporedne lingvistike, kako se već zove, i rekonstrukcije praindoevropskog jezika ima također svoje nedostatke. Jer nemamo dokaze za to da je to zaista tako bilo. To su dakle samo pretpostavke. Jedan od dokaza da tako možda ipak nije bilo jeste primjer latinskog jezika i jezika koji su iz njega nastali. Kada bismo sad pošli obrnutim putem i kada bismo pokušali da rekonstruišemo izvorni jezik iz kog su nastali francuski, italijanski, španski, portugalski i tako dalje, ne bismo došli do jezika koji je potvrđen kao njihov izvor, a to je latinski. Dakle, to dokazuje da taj metod ima svoje nedostatke i da to možda ipak nije tako. Međutim, u slavistici, konkretno na mom fakultetu, ja sam učio da je to obavezno tako. Pa onda, recimo, jedan primjer, kada se pominju neke slovenske riječi na evropskom području, odnosno na našem području, kada je išla delegacija kod Atile i kada se pominju neke tri riječi koje bi mogle da budu slovenske, poznato je to već, medos, kamon i strava. I onda mi učimo u udžbeniku slavistike da riječ strava, koja i danas postoji u ukrajinskom jeziku, ne može nikako biti slovenska jer njen rekonstruisani izvor u praindoevropskom izgleda tako i tako i onda na osnovu također pretpostavljenih glasovnih promjena nije nikako moglo da dođe do tog oblika koji se danas koristi, koji se tada koristio, znači u 5. vijeku, a i danas se koristi, nikako nije moglo da dođe, zato što je taj pretpostavljeni oblik za koji nema nikakav dokaz izgledao tako i tako. Dakle, to je potpuno pogrešan put kako se izvodi zaključci da li je riječ naša ili nije naša. I time se ponovo povlađuje toj struji koja kaže da su Sloveni, a time i Srbi, najmlađi narod koji se pojavio u Europi i čiji su jezici u suštini najmlađi, pa ako se nađe neka sličnost, onda to može samo da bude taj put da su naše riječi od germanske, od iranske i tako dalje. Jedan tipičan primjer jeste također jedna takozvana gotska riječ za hljeb koja glasi hlajf. I onda se kaže da je naša riječ hljeb nastala od te gotske riječi hlajf. Međutim, kada se to čisto lingvistički posmatra, glasovna promjena da se od f dobije b ne postoji. Naprotiv, postoji obrnuto niz primjera i dokaza da se glas b mijenja u p, pa onda u pf, pa onda u f. Što je, na čemu se bazira nastanak starog germanskog jezika, o kome je, to je takozvani Grimmov zakon, čuveni koji je poznat u germanistici i koji dokazuje kako je nastao prvi
prvi starogermanski jezik, upravo obrnutim putem. Međutim, mi sad to primijenimo na primjeru te riječi Hlajf, onda to ne važi, jer u istoriji, pa Goti su tu bili, znači to je gotsko, na osnovu čisto tih istorijskih podataka i dokaza, takozvanih. Zbornik Ognjelo ima cilj da poveže ljude koji se ne boje da misle svojom glavom i žele da svoje istraživanja prenesu na argumentovan način. Najnoviji 4. broj posvećen je temi Srbi i hrišćanstvo, a prethodni brojevi su bili posvećeni narodnim predanjima, srpskim simbolima i znamenjima i kalendaru. Naš krug čitalaca se širi. Sve brojeve Ognjela, kao i druge naše knjige, možete detaljnije vidjeti na našem sajtu ognjelo.com, a možete ih poručiti porukom na mail knjige@ognjelo.com. A šta je zapravo etimologija? Kako etimologija bi trebalo da funkcioniše? Pošto to danas je to klizav teren, jer se mnogi bave etimologijama, pitanje je da li svi znaju šta rade. Etimologija je znači grana lingvistike koja se bavi porijeklom riječi ili pravim, starim značenjem riječi, kako su riječi nastale, kada su nastale, ako je moguće otkriti, i šta su značile prvobitno. Poznato je da se riječi mijenjaju ne samo po svojim oblicima, nego čak i po svojim značenjima. Riječi mogu da imaju neka značenja u određenom vremenskom periodu, a kasnije da imaju neka druga značenja i onda dolazimo u situaciju da ne možemo da otkrijemo koje je izvorno značenje neke riječi. Da bi se čovjek bavio etimologijom, to je tačno što ste rekli da je lingvistika veoma klizav teren, jer često nismo u mogućnosti da otkrijemo prvobitni oblik neke riječi, vrijeme njenog nastanka, a pogotovo njeno značenje, šta je značila. Ali postoje neki principi, neka načela na kojima se počiva etimologija, a to su, recimo, između ostaloga, važno je poznavati tvorbu riječi, dakle kako se riječi grade u jednom jeziku, to je ono što učimo u osnovnoj školi također, da svaka riječ ima svoj osnov, koji može da bude korijen kad se od njega pravi jedna porodica riječi. I na taj osnov mogu da se dodaju nastavci ispred i iza, pa se ovi ispred zovu predmetci ili prefiksi, a ovi iza su sufiksi i na taj način mi možemo da otkrijemo kako je izgledala riječ ili kako je izgledao njen osnov ili njen korijen nekada davno, pa da je pratimo u istoriji. Također je važno poznavati istoriju jezika, jer je važno otkriti najstariji oblik neke riječi, jer ovi novi, moderni oblici mogu da budu nepouzdani jer se mijenjaju. Također se moraju poznati glasovne promjene u određenom jeziku, i ne samo u jednom jeziku, nego u više jezika, gdje je bilo više naroda u opticaju, da tako kažemo, pa onda ne znamo tačno iz kog je jezika neka riječ. Dakle, potrebno je poznavati više jezika i tvorbu riječi u više jezika i glasovne promjene u više jezika i istoriju jezika, potrebno je pronaći najstarije zapisane riječi, mada to sad nije potpuna garancija da je to baš tako, jer ako je neka riječ zapisana, kao i neki toponim koji je zapisan, to ne znači da je on tada nastao, on je samo tada, od tad imamo prvi zapisani podatak, a kad je nastao, to također ne možemo da otkrijemo. I ajde da kažemo da su to neke osnovne stvari koje jedan etimolog trebao da zna, da ne bi se okliznuo na terenu i izveo pogrešne zaključke. Međutim, kao što sam pomenuo, kao što se sva nauka današnja bazira na nekoliko načela koja su sporna, po mojem mišljenju, i upitna, tako i etimologija isto. Znači, evo jedan primjer odmah, recimo riječ Bog, koja se u svim slovenskim jezicima i u našem jeziku koristi i koja je prisutna, smatra se da etimološki potiče iz starog iranskog jezika. Zašto je to tako? Pa zato što su ti iranski narodi jednostavno stariji od slovenskih naroda. I pošto i oni imaju taj sličan oblik, neki baga, onda se izvodi zaključak da samo može taj put da bude važeći, znači ne može obrnuti, ne može nikako od slovenskog u iranski, jer je slovenski mlađi. Dakle, ako je to tako, ako pođemo od istorije. Međutim, ako se uzme jedan najosnovniji, najjednostavniji primjer da u
tim iranskim, današnjim iranskim ili jezicima kao što su farsi, persijski ili kurdski i tako dalje, ta riječ gotovo da je izuma, gotovo da je nema. A naprotiv, u srpskom jeziku, u našem rječniku, ja sam pronašao preko 500 riječi od korijena Bog ili Bož. Dakle, sama ta produktivnost već govori u prilog ovoj nekoj tvrdnji da je to moglo da bude i obrnuto. Dakle, da je iz slovenskog jezika, takozvanoga, tamo negdje, prešla u iranske jezike. Ja ću reći još jedan primjer zanimljiv koji sam skoro saznao i otkrio u saradnji sa mojim kolegama koji se bave tim iranskim jezicima, kao što je recimo kurdski. To je recimo riječ bašta, naša riječ bašta ili bašča, koja važi za turcizam. Taj problem sa turcizmima već je uočen u našoj nauci i mnogi turcizmi u suštini nisu turcizmi. Došli su preko turskog jezika do nas, ali u suštini nisu turske riječi, nego su također i u turski jezik ušli iz drugih jezika, kao što je farsi ili arapski, a pogotovo kurdski jezik. Međutim, u nauci za kurdizme gotovo da niko nije čuo, što je prosto nevjerovatno po mom mišljenju, jer su Kurdi upravo nalaze recimo između našeg područja Balkana i područja Irana, današnjih Iranaca ili stare Persije. I tako da mi sada otkrivamo da neki turcizmi nisu turcizmi, nego su iz persijskog jezika, a preskočimo jedan jezik koji tu između stoji, koji je sličan sa persijskim, to je taj kurdski, kao da ne postoji, što je prosto nemoguće. Još kad se uzme u obzir da Kurdi već hiljadama godina žive na tom istom području na koje su došli Turci i preuzeli očigledno mnoge njihove riječi i dali nama, jasno je da su u suštini mnogi turcizmi i mnogi persizmi i čak i arabizmi u suštini kurdizmi. Tako je jedan primjer za riječ bašta, koja je u nekom svom izvornom obliku glasila bašča, a onda još dalje, još starije kao bagđa, pa još starije kao bagda, a najstariji oblik bio bogda. I mi dođemo ponovo do pitanja da li je ovo sada staro-iranska riječ ili možda slovenska, da ne kažemo srpska, bogda. Na istom principu je nastala i riječ za grad Bagdad, gdje i zvanična etimologija i zvanična nauka otkriva da je su u pitanju dvije riječi, Bog i dati, glagol dati, da je Bagdad od Boga dat. Čak i taj oblik bag, koji važi za staro-iranski, ustanovljeno je da je prvobitni oblik imena tog grada bilo upravo sa O, Bog, Bogdad. Eto, to je jedan od primjera koji je noviji, da tako kažemo, u nekim istraživanjima etimološkim i koji može malo da pokaže da nije baš sve onako kako učimo u školama i na fakultetima. Pa eto, recimo da damo par primjera iz knjige koji govore o srpskoj etimologiji nekih reči koje možda na prvi pogled i nisu tako jasne. Pa neke riječi možda nisu najjasnije kada se pogledaju u današnjem obliku, a neke i nisu tako teške da se otkrije njihova etimologija i njihovo pravo staro značenje. Pa ajde jedan primjer iz knjige da kažemo, evo recimo riječ vjenčanje. Danas riječ vjenčanje označava čin sklapanja braka u matičnom uredu, matičara i tako dalje. I to je njena semantika, njeno značenje. Međutim, njena etimologija, zavisi od toga šta znači korijen te riječi, kako je ona nastala i zašto je tako nastala. I kada pogledamo korijen te riječi jeste vijenac, vjenčić. I onda treba dovesti u vezu to značenje sa današnjim značenjem. Kakve veze ima vjenčanje sa vijencem?
I onda se vratimo u našu vjeru, u našu crkvu i pogledamo da se jedino tamo može otkriti ta veza između ta dva značenja. Vijenac je u suštini isto što i kruna. Možda se kaže da je vijenac biljna kruna, ili da je kruna, recimo, metalni vijenac. Tako da, i to može da se potvrdi, recimo, naš prvi, tako se kaže, prvi kralj, mada je pitanje da li prvi, prvi koji je dobio krunu, Stefan, mi ga zovemo prvo venčani, ne prvo krunisani, mada je to u suštini isto. Tako da venčanje znači u stvari krunisanje i mi taj odgovor i tu potvrdu upravo imamo u našoj vjeri, odnosno u našoj crkvi, kada se vjenčava neki par, vjenčava se rab Božji taj i taj sa rabom Božjom tom i tom i dobiju krune na glavu. I to je to krunisanje ili vjenčanje. Evo još jedan primjer, zanimljiv, recimo za ljude koji imaju neke sposobnosti. Kaže se da su talentovani. To najčešće koristimo, ali pretpostavlja se da je to grčka riječ koja je ušla u naš jezik i koju mi koristimo upravo da izrazimo to da neko ima neke sposobnosti. Međutim, mi imamo mnogo ljepše riječi za riječ talentovan i svi znamo, to su 3 riječi, nadaren, obdaren ili darovit. I onda vidimo da sve 3 riječi imaju korijen dar, a da značenje korijena dar jeste bukvalno dobiti nešto na poklon, besplatno, na dar. Dakle, sposobnosti se dobijaju besplatno. Od koga se dobijaju sposobnosti? Kako je moguće da neko, ko je taj ko može da da neke sposobnosti svome djetetu ili čovjeku, možda roditelji, međutim, mi vidimo da to veoma često uopšte nije tako i da djeca imaju neke darove koje roditelji uopšte nemaju. A čak i da imaju roditelji, kako bi oni mogli, da kažemo, svjesno da daju te neke sposobnosti. Tako da to da se sposobnosti dobijaju na dar daje nam odgovor da je to jedino moguće od onoga bića koje može da da neke sposobnosti čovjeku kao i sve ostalo što mu je dao, a to je očigledno Bog. Pa onda možemo da kažemo da za Boga, recimo da uzmemo riječ darodavac i kada taj darodavac daruje darove, onda si nadaren, obdaren ili darovit. Na kraju bih još naveo ovu čuvenu našu uzrečicu bre, oko koje se lome koplja i dan danas i gdje još nije, da kažemo, raščišćeno šta znači ona i kako je nastala. Mi imamo naš etimološki rječnik iz 70. godina koji je uradio Petar Skok u to doba, ali i on kaže u tom rečniku da je riječ bre najvjerojatnije grčkoga porijekla i da ona danas se koristi u nekom značenju nekoga uzvika, neke uzrečice, poštapalice koja najčešće izražava neko nestrpljenje, hajde bre. Međutim, ta njena semantika, to njeno značenje sa kojima je ona ušla u niz jezika na Balkanu, dakle i Rumuni, i Bugari, i Grci, i Turci koriste riječ bre, ali isključivo dakle u ovom modernom semantičkom smislu, kao neki uzvik najčešće nestrpljenja. Petar Skok kaže da je to najvjerojatnije grčka riječ i da ima to neko čak negativno značenje. Međutim, to je danas lako za provjeriti. Danas su etimološki rječnici ovih dotičnih jezika dostupni čak i preko interneta i online i svako može da provjeri ko malo razumije o čemu se radi. I onda ćete vidjeti da dakle, Rumuni kažu da riječ je najvjerojatnije grčka ili turska, tako isto Bugari kažu da je isto riječ grčka ili turska. Turci kažu da riječ nije njihova i da ne znaju da je negdje sa Balkana, a Grci opet kažu da je turska, tako da mi možemo da pogledamo i da vidimo da u svim ovim jezicima sami njihovi etimolozi kažu da riječ nije njihova. Međutim, čak i da može to da se nešto dokaže da je riječ, ne znam, iz ovog ili iz onoga jezika, potrebno je to etimološki potvrditi. Kako je ona nastala, zašto je nastala tako i šta je koje je njeno prvobitno značenje. Etimološki tu riječ moguće je razjasniti samo kroz naš jezik.
samo kroz srpski jezik. I to je, dakle, riječ bre skraćenica od riječi brate. Riječ brate koristi se isto tako kao neka uzrečica, kao neki dodatak u nekoj rečenici kojom se mi jedni drugima obraćamo. Ne samo kao pripadnici istoga naroda, nego bukvalno i kao nepoznatim ljudima, jeli, danas se kaže, jeli, gdje si, brate? Da je to tako, da se ta skraćivanja događaju, može da se potvrdi i oblikom brte, koji se koristi u nekim našim krajevima. Dakle, tu prvo ispadne jedan glas A, pa onda imamo bre gdje ispadne još jedan glas, pa to ide i dalje skraćivanje gdje ispadne onda i R, pa imamo B. I na taj način vidimo da se te glasovne promjene događaju, ali da možemo da otkrijemo izvorni oblik i da je to u suštini oblik brate. I na taj način mi vidimo da naš narod doživljava sve ljude kao braću, jer zna da su svi ljudi od jednoga Boga, od jednoga roditelja kome mi se obraćamo sa oče naš, jel? A ako nam je jedan roditelj, da smo mi svi braća između sebe, tako da imamo brata od tetke, brata od strica i tako dalje, imamo i pobogu brata. Pobogu brate, dakle to nije uzrečica, to je također jedna istina, s tim da pobogu braća nisu možda prvo koljeno ili drugo ili treće, možda su 10., 100., 1000., ali naš narod zna i u našem jeziku je to očigledno se odrazilo da su svi ljudi braća jer imaju jednoga roditelja. Ovdje bih dodao još i jednu grupu riječi od ovog istog korijena brat, koji je prisutan u našem području, dakle ja dolazim u Bosni, gdje se više tepa kad se obraća ljudima, pa onda kod tepanja ispada ovaj tvrdi, grubi glas R, i onda mi imamo oblike kao što je bato, batice, bajo, baja, baćo, baćane, baćune, bajune i tako dalje. Ja sam pronašao oko 50 oblika od riječi brat u našem jeziku. Ovo je nemoguće pronaći u bilo kom evropskom jeziku, barem koji su meni poznati. Moguće je napraviti 2-3 oblika od riječi bruda u njemačkom ili brada u engleskom, ali 50 oblika od jedne riječi, od riječi brat u našem jeziku, bukvalno govori o tome, o mentalitetu našeg naroda, o njegovom razmišljanju, o njegovom identitetu i tako dalje. I onda također dobijemo odgovor na pitanje otkud ono bosansko ba, gdje si ba. Dakle, također od brata. I brate, i brte, i bre, i be, i ba, sve dolazi, dakle, od te osnovnog oblika brate. Ima tu, evo, moja neka dopuna, mislim, koju sam ja primetio istražujući, ima taj Wiktionary projekat, to je u stvari kao Wikipedia rečnik, koji ima etimološku osnovu, koji je verovatno sastavljen na osnovu raznih zvaničnih rečnika, i u albanskom jeziku reč bre, oni kažu da potiče od reči brate, koju ne znaju tačno dakle, ali naravno u srpskom jeziku je koren ta reč more. Mislim, ne znam kako se čita, ali more se piše grčka reč. Mislim... Te glasovne promjene koje se dešavaju u grčkom ili u drugim jezicima, to su njihove glasovne promjene, ali izvorni oblik u njihovim jezicima jeste bre, koji je, kao što smo pokazali, dolazi od naše riječi brat. Tako da poslije ti oblici koji su Grci često sada u modernija vremena koriste i oblik sa vre, beta koja je prešla u vita nekada, i u određenim područjima u Grčkoj se danas kaže bre, a u nekim drugim područjima se kaže vre, pa onda ta njihova glasovna promjena sa m, mre ili more, tako dalje. A onda pod uticajem istorijskih okolnosti, ti novi oblici iz drugih jezika ponovo ulaze u naš i onda to napravi zbrku i onda mi kažemo more, pa to je grčka riječ i onda je vjerovatno to od neke grčke riječi nastalo, što, kao što sam ja pokazao, barem u ovoj knjizi ovdje, i nadam se da sam i danas uspio da to pokažem, da to nije tako i da je to upravo obrnuto, da je od naše riječi
su nastali i grčki oblici i kao što se koristi i u drugima. Kad smo već kod toga, poznat je i oblik bra u ilirskom jeziku, pa se ponovo dolazimo do problema načela nauke. Ako je, dakle, sada, ako pođemo od zvaničnih tih principa na kojima se bazira nauka, onda se kaže, pa, pošto su Albanci potomci Ilira, onda je to, znači, iz ilirskoga preko albanskoga došlo u naš jezik i u sve ostale balkanske jezike. Što lingvistički, znači jezički, upravo može da se dokaže suprotno. Ali, eto, zavisi ko će kako da posmatra taj problem kojim se bavi. Ja sam odlučio, dakle, da se držim ovih principa, čisto lingvističkih principa, jer po mom mišljenju lingvistika u većini slučajeva treba da ima presudnu ulogu u tumačenju istorije određenog jezika i čak i jednog naroda, a ne pisana dokumenta koja su najlakša za falsifikovanje. I kao što znamo da je već bilo niz slučajeva, da su postojale čitave škole falsifikovanja raznih historijskih dokumenata i tako dalje i tako dalje. Tako da, po mom mišljenju, lingvistika treba da bude u većini slučajeva starija od historiografije. A najbolje je kad se to sve zajedno složi i kada se potkuje i na jednom i na drugom području i da se iskoristi bukvalno više naučnih disciplina u obrađivanju jedne pojave jezičke, a i drugih, naravno. Na sajtu ognjelo.com možete naći podatke o knjigama koje imamo u ponudi. Nabavkom knjiga pomažete naš rad i izdavanje novih sadržaja. Knjige Aleksandra Mitića pružaju novi uvid u istorijske izvore i objašnjavaju dešavanja iz naše prošlosti, a zbornici Ognjelo su sakupljeni po temama. Evo, ja sam pokazao u toj svojoj drugoj knjizi, da je samoglasničko R starije od varijante R, R, OR, sorb, serb, sarb. R, samo, srb, je starije, jer je sačuvano u sanskritu i kod nas. I pokazao sam glasovni put, kako se to dešava i zašto se to dešava. Glasovne promjene se ne dešavaju tek tako. Glasovne promjene se dešavaju bukvalno u ustima, kada neko ne može da izgovori neki glas. R je najteži za izgovoriti. Jezik mora da udari gore u nepce i to najmanje 2 puta. Znači, on mora da bude brz. Kad kažeš R, on barem 3 puta, probaj, najmanje 3 puta on udari, vibrira gore. I ne može to svako da uradi sa svojim jezikom, nije sposoban. I onda imaš, to je najčešće, u raznim jezicima imaš francusko R, imaš njemačko R, englesko R, i oni su najčešće neka tamo pomjeranja, ovaj kaže ga ovdje H, onaj kaže R, i tačno vidiš da on ne može da izvede to. I onda tako nastaje njegovo R, što on ne može to da uradi. To su bukvalno, po mom mišljenju, deformacije, odnosno gubljenje sposobnosti glasovnih organa. Ne možeš da izgovoriš. I onda kažeš, ja sam to ukazao u tom svom radu, drugome, i onda kaže ova meni mentorka, Njemica, pa dobro, nemojte sad tako, možete da kažete, mi imamo ovakvo R, a mi imamo ovakvo i tako, znaš, da konstatujemo stanje. Pa to je rekao tačno, da vi imate ovako, a mi ovako, ali zašto je tako? Ja sam kazao, zašto je? Znači, vi imate tako zato što niste sposobni više da ovo izgovorite. Nekad se dogodio taj period. Ne kažem ja sada da vi ste, ja znam, izdajnici našeg prvobitnog jezika ili šta ja znam, ništa negativno. Jednostavno, to je proces takav, ništa drugo. To je čista nauka. Znači, glasovne promjene se dešavaju tako što ne možeš više da izgovoriš te riječi. Evo, skraćuje se. Čito, pisu, to je ekonomija jezika. Ko će to da kaže? Skraćuje se, zašto brate? Ovo u Crnoj Gori, oni imaju vremena, oni ništa ne rade, pa on ga ne skraćuje, gdje si brat, a ovo se žuri. To je tipično tako, na R to je jedan primjer, samo jedan, imaš niz primjera gdje oni ne mogu, recimo, zvučne suglasnike na kraju, on ne može da izgovori. Ili kad čuje naše, mi kažemo hljeb, on iza B čuje još nešto, jer njega nema. On kaže hljeb i ništa nema iza toga. A mi kad kažemo B, on čuje ono E i misli da je to glas neki. Meni Grk jedan kaže,
Pa kaže, pa čuje se, kaže tu, ne možeš da ga izgovoriš bez tog Pa naravno da ne možeš da ga izgovoriš, ali nije to glas, to je vazduh, čoveče. Ne možeš nijedan glas da izgovoriš bez vazduha. Hajde ga izgovori ga, bilo koji glas bez... Znači, vazdušna struja, tako glasovi nastaju, vazdušna struja ide iz pluća i izlazi kroz usta i onda ti u ustima oblikuješ, praviš prepreke razne i praviš razne oblike. Ne možeš da ga izgovoriš, hajde ga izgovori. A zamisli njegovu logiku, on kaže, pa čuje se znači možeš ga zapisati. Pa evo, zapisao sam ga. Ne, iza B ima. I onda sad imaš u staroslovenskom, iza svake riječi imaš onaj neki... Tvrdi i neki znak. Pa da, onaj jer, debelo, tanko jer, što se zove. Po mom mišljenju, to su zapisali stranci i vjerojatno Grci koji ne razumiju, on čuje to, ko što je meni taj Grk sada rekao, pa čuje se nešto, moraš zapisati to. Znači, to je vjerojatno kasniji oblik. To je kasnije, čoveče. Nije, prvobitno je možda bilo... I to stranac koji je slušao to, znači zvučni suglasnik na kraju riječi, koji kod njega nema, jel? On to čuje, za njega je to neki glas dodatni, on izmislio znak za to. Da li su Sveti Ćirilo i Metodije to uradili ili neko drugi, to sad da ne ulazimo u detalje. I to je velika tema i pitanje i sporno i tako dalje. Svakako, znači, knjigu možete nabaviti kod autora, mi ćemo staviti detaljne informacije kako. Zahvaljujemo se na ovom razgovoru, zahvaljujemo se Srpskom kulturnom centru Ćirilica u čijim prostorijama je snimljen ovaj razgovor i svakako sada ćemo prisustvovati i predavanju na tu temu, a bila su već 2 predavanja održana u ovom, ajde kažemo, ciklusu, tako. A kakvi su dalji planovi? Dalji planovi su kako Bog dadne, ali evo, ovo ste pomenuli da trenutno u ovom ciklusu je bilo 2 predavanja ovdje u Beogradu, ali još bih naglasio da je prije toga, da smo održali preko 50 predavanja širom Republike Srpske, pa i u Srbiji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji i tako dalje. A dalji planovi će, sami da se... Hvala, svakako. Hvala i vama na prilici da gostujem kod vas i da kažem neku riječ o tome što sam otkrio i pronašao u svojim istraživanjima. Srbijom, knjiga koja otkriva i čuva lepote naše zemlje. Knjiga u kojoj ćete pronaći inspiraciju za obilazak više od 1000 turističkih mesta tokom svih godišnjih doba. Knjiga koju ćete želeti da poklanjate. Prenesimo ljubav prema Srbiji. Monografiju poručite pozivom na broj 0800 323 323. Poziv je besplatan. Vaš Prometej.